ko juman be ke sababu ye kalimaniya haqiqa soro ani salafu tabulo a folo ikakala fa'alam annahu la ilaha illa fa'alam annahu la ilaha illa Allah fastaghfir bi jambika. Tumami Bukhari ni ayata ko babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ayenni aya fo ala ya damina doni de la folo. Sababu mimbato hada madenka limane ube jidi sababu mimbato ibe salafu yo katabolota ibe kalandeke. Kala karamugo nyuma bolo uka ala yirela ngode ya to Muhammad ibn al-Wahhab ko salasatu usulu kono ko awajabira mugo kelenkele ka ta'allum arba'i masail ika masailan nani do folo ali ilmu doni nimbi ka folo kala ika ala do kala ika ciden do ka ciden ka sunna do kala ika silamiya nyumando ninde be ke sababu ke kalimaniya jidi ninde be ke sababu ka sarafu tabolo yirila ni be yoro mi hanni yere makala ube ni karamote nyonka alhamdulillah la nema kanya ni wakati la karamo mununka wajuli abe qur'anaka wa sunna ala manhaj salafu sal uluka shitu nyini ikado kono ube uluka wajilu be soro shitti mununka iku uka mugo nyamuno ku ka sutti uchima ikaseki ka dinado salafia be doni chogode la iba kala kanyode yube fumbe ke salafu e chogode salafia kala de aqida kala de kitabu de kala ika aqida kitabu kala ika salafu salu tabulu usulu sunna ika ulu kala nini karamogo te nyogon ka be kitabu sugu kala karamogo munun ka wajulu be salafu ka tabulu ka ika ulu karamogo lamme ko ka wajulu lamme o be ke sababu ye ibe salafia do ka ke salafia ka donc salafu pour mbeke salafu e chogodi ni chogode do ibe kalande ka salafu ka tabulo de kala doni ke baga munun ka wajulu be salafu saluhu ka tabulo wajulika anuka mugonya mara katuma ika o doni ke baga sugu ika ululamme na ya soro yire doni kala fana ika sage kata al ulama wal mawsuqin ahli sunna wal jamaa ka doni ke baga munun ni danna ya buka munu sara munu be balola ibe sage kata doni ke baga kitabu de ma hijibi yaw be mun fo awye jamana in kono ya ko anyere ka doni ke ba munun be mali kono mogo ka uluka ewa kuma de mine ka barake nay akana doni ke ba wore ka kitabu kala uba kanu ka fatawa fo ahli sunna wal jamaa be ubafu mimma ko usulu da'watu salafiyya adoye munye aka sage kata salafu salih ni ahli sunna wal jamaa ka karamo ka kitabu ma usulu da'watu salafiyya adode minye aywa Abdul Salami Barajish aka kitabu dobe usulu da'watu salafiyya abe kotande fo ko salafiyya dawa do o kotande ka dondola andu fo ni tele ya ni ala ya no ya ni donc abo udu kono minye ahli sunna wal jamaa ka ulama nu ka doni ke baga wuye abe ulu de ni kalande un siri nyogona kalande un ka sage kata ahli sunna wal jamaa ukadoni ke baga kasage katuka kitabuma anuka kashetu anuka fatawa masala kata minye ewa bun khaymul jawdi kata shaykhul islam bun taymiya nunuma kata minye ahmad bun hanbali uluka aqida unuka hakile unuka kitabu kata uluma aymanani ulube ahli sunna wal jamaa be salafia kasage kata uluka kitabu nuka fatawa uma ulama uli muasirina munye kono ya nyefana kana Muhammad ibn Abdul ka kitabuma aka ulufana kala salasatu usulu qawaidul arbu kasfu subuhati masailu jahiliya kitabu tauhid kasage kamnunu muraja kasage kata nunuma kasage kata aqidatu tahawin nunuma ka awaminya aqidatu wasatiya kaulukala sarahu sunna li bahri kaulukala kacha abisage kata ulude ma kaulun nyanyini munu nyekala ndew nya yire ba yire eseka yire bo arabu kana ayisage kata nin kitabu de ma kana ulama wal muasirina an ka wogati ka doni ka ba farana na kan nimben oyanye
Sheikh Muhammad Sheikh Abdul Adil ibn Abdullah Bumbay, Sheikh Muhammad ibn Salih Usaimin, Sheikh Muhammad Nasir Din Albani, Sheikh Salih Fawzan Fawjan Al-Haidana kacha an ka wakati ka doni ka ba wuye nunun fana karamogo bamunu ahli sunna wal jamaa ka karamogo bamunu temena unye nunu nye uka kitabu kala ka konona bedo ku ka kuma usurunya wuye uka kasetu nu ka fatawo nu ka kitabu dilawle una parce que ba soro sarafu ka karamogo ba folo munun temena ulu tumbe kitabu dila wakati mi kuraje mimbula doni mimbu ulula ubu sebeni luga minye anu ubu sebeni bastu minye ka kuma cha ewa chaya ka kuma janya aw fari fonite sisan ka mogola ko ibe sigi kulu jale kanyado lugaw dobu ka kuma wala etese kulu nyanabo anka ulama wakati ka doli ka ba munun fanan fuleniye ulu sige ulu fanaka ko famu ko ka kuma usurunya ko ke arabu kan sempulu ye nimbe arabu kan sempulu dro ni be seki yerebo ni bumbaji nu fana kitabu tawya ke o chogodela minye ewa Sheikh Salih Fawzan Fawjan ka kitabu dilale nu ka kashetu Sheikh Albani nunu u ka kitabu Sheikh Muhammad ibn Salih Usaimin nunu ka kitabu nunu fana nana salafu salihun doni ke baga bamunun temena unye ku ka kitabu muraja ku laje ku dila chogola sisan ka kalandum bese kan nafa surala chogo me kasoro ite sege akasage kata uluka kitabuma kasage kata uluka fatawuma uka fatawu be bumbaji kan majmu fatawa wa maqalatil mutanawiya abe jijum mugani kobo bunu seminu ka fatawa be majmu fatawa wa rasail Muhammad ibn Salih Uthaymin abe jijum muga ani kononto be jiju saba jiju bi saba ababo abe ulu nyini so Salih Fawjan ka fatawa be wafu muntaga jiju durudo abe ulu nyini aka gira fatawa be donc aka manhaju fatawa be donc abe sagi kata nunun de makalande nunun ba ke ku yere irawula ya chogo me kwa katoni ulu taye suruku de do ba fe ku ka dude unaka shige ate shiraye ate sunnaye ate salafu katabolo donc abe usulu da'watu salafiyya sarafu ka dawa ka lesru dode de ulu be sagi kata dore ki bawo de mamunun temenunye sunna karamo den ka ba munun temenunye ube sagi kata ulu de ma wodi atu muqbil alwadi de lakafo akoni yayi mugo be fili kono ko mini nye doni ke baka bawye kasagi kata doni ke baka bawma ko mugo yode bila mugo bo de fili la jiya kono tumamu ye doni ke baka baw ka kuma ku ka kitabu laje ka ko kuma mina ka barake nu ya ku ka kuma sege kasagi kata doni ke baka bawma de akotumami mantu nyo bila de odi takhabbatu wode yato be korno filini ewa ka fembe nyagambe nyogonna donc ambe minfo pour ka dawatu salafia ka ke salafia nu sira nunun be ke hada maden ke salafia sage kata salafu karamugo ka kitabuma